شارك سلاف الأوبن تماشاوان البريزة بولتنا ساعات 6 تثبت كرم كن أفجي جرنترين سرمتشان سروکی حکومت هریما کردستانی و شانده تایبت سروکی روسیا پرسا کردی لسوریه گوتو بشکرن. ایرو 7 سال لسر شهید بونا خباتکار کرد عبدالکریم محمود لسر دست رژیم سوریه در باز دبن. استابن پیکرن و تاوانان لدجی زاروکن روجاوای کردستان بلندتر دبه. روجانه ناوین زاروکن کوجالی چتین جوان شورشگر هاتن رواندن تینه اشکره کرن. چکدارین پکک دولتین باجار دیرکی بنچاف کرنه و به هوانه اشکنجه کرنه. دوباره اسلام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لمیخائیل بوگدانوف شانده تایبت سروک روسیا و جیگری وزیر درو روسیا کرد. دجوین ده شانده تایبت سروک روسیا سلاوین ولادیمیر پوتین سروک روسیا و سرگی لاوروف وزیر درو روسیا با سروک مسعود بارزانی گهاندن تکزیر سر گرنگیا پیگاه گل کردستان و رولا هریما کردستان لعراق و نافچه بگشتی کر کوجبوی روسیا گلکی گرنگه. روشا سوریه و روجاوای کردستان توارکدن دجوین بو سروک مسعود بارزانی با چونو دلگرانی خواه درباری پیش روژا گل کرد لسوریه به جیگری وزیر درو روسیه گهاند. هروها دجوین ده نرین درباری روشا سیاسی یا عراقی و هلبجارتین انجمن نونر عراقی گفن تروره لسر سقمگیری نافچه هاتنا گوتو بشکرن. میخائیل بوگدانوف دجوین ده آمجه به پیوندین دیروکی گل کردستان و گل روسیا ده و رولا مالباتا بارزانی ده بهیس کرن آوان پیوندیان ده بلند نرخاند. سروک حکومت هریما کردستان و شانده تایبت سروک روسیا پرسا کردی لسوریه گوتو بشکرن تکزی لسر گرنگیا هبونا نخشره یکیش بوی چاره سرکرنا دوسیا کردی حتی کرن. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان له هولی را پایتخت پیشوازی لمیخائیل بوگدانوف شانده تایبت سروک روسیا بوی روشالاتا ناوین و جیگری وزیر درو روسیا کرد. دجوین ده جماره یک مجار هات نگوتو بشکرن و درباری روشا سوریه و پرسا کردی لنافچه سروک حکومت هریما کردستان تکزی لسر گرنگیا هبونا نخشره که جبوی چاره سرکرنا دوسیا کردی لسوریه کر هروها سروک حکومت هریما کردستان گوجی بویسته او نخشره دور به جیتک آلیبونه و خسپاندنه و پیوسته نوناراتیا توای آلیم کردی لسوریه بکن. ایرو 7 سال لسر شهید بونا خباتکار کرد عبدالکریم محمود باوی یلماز لسر دست رژیم سوریه در باز دبن کارو خباتا عبدالکریم محمود جوانی شهید بوناوی دوی راپورتی ده. ایرو 7 سال لسر شهید بونا خباتکار عبدالکریم محمود باوی یلماز اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه و اندام تاخازور آوای انجمن اجتماعی کردی لشام پایتخت سوریه را در باز دبن. در روزک وک ایرو ده دبن اشکنجه لزندان رژیم اسد ده جان خوش دست دا و شهید بو. خباتکار عبدالکریم محمود باوی یلماز به تومتین اندامتیا پارتیا که قدغه کری و نروا و به چکرنا جوانین کرد لتاخازور آوای شام پایتخت که او تاخ پرانیان اشتجین و کردن هات زندانی کرن. و پشتی 2 سالان جگرتن جالی رژیم اسد و اجبر کو راسی لیدان و اشکنجه هات جان خوش دست دا و شهید بو. خباتکار عبدالکریم محمود باوی یلماز یک جن اجتماع پرور و ولات پارێزên کردên Rojavayê Kurdistanê bû. Bi dilsozî û wefadarî xizmeta doza gelê xwe dikir û di gelek mangirtin û xwepşandanên dijî rejima Sûriyê de beşdarî kiriye. Yek ji endamên komîta amadekarên xwepşandanên li pêş qasra Esed sala 1986 de bû. هروها یک جه اندامین کوما کاوا یا چاند هنری بو. جبر کو چالاکین وی ین سیاسی جواکی و چاند هنری ده نوروزان و هلکفتین کردی ده راستی گلک آستانگیان دهات و دهات زندانی کرن لی پرسین و وکولین پیرا دهاتن کرن.
پشتی چالاکی و لوو تفگرا وی ین برچاف بو آرمانجا رژیم اسد ده 12 تیر ماه سال 2013 جه آلی اولکاریا رژیم اسد و ده انجام گرتنا سرمالا وی ده هاته بنچاف کرن و تومتین وی همان تومتین کو رژیم اسد آراسته همو گرتین خواه ین سیاسی دکرن بو. جبو چند حیوان لشاخن اولکاریا رژیم دما پشتا جبو زندان عدرا یا ناوندی لباجار شامی هاته وگوستن و دوی دره ده جالی سیخوریا رژیم سوریه و راستی لیدان و اشکنجه و ستمکاری هات. خبرکار کرد عبدالکریم محمود جه شینین گنده کنگلو یه دیرکا روژاوای کردستانیه. هر وها نشتجی تاخا زور آفا یا شامی بوم. ده دوی برچلیا سال 2014 ده زندانا رژیم اسد ده جیان خوش دستا و شهید بوم. و لشام پایتخت سوریه به خاکی هات سپارتن. بله تماشاوان بريز بدگرن مجارة سردانا بوغدانوف بوي هريما كردستاني وهفديتنا وي لقل سروك مسعود بارزاني وسروك حكومة هريما كردستاني مسرور بارزاني بلازفي بابتي لقل ميواني خوي استوديو بريز جدعان علي اندامي دسالة وشكاريا بدكاسي قوتو بيش بكم بخير هاتنا تتكم بريز جدعان دسبيكت سردانا بوغدانوف بوي هريما كردستاني وهفديتنا وي لقل هم لقل سروك مسعود بارزاني ولقل سروك حكومة هريما كردستاني تشاور نرخين كلمك روسيا وكا دولتك سركا ودستوردانك راستقينات سوريا دكريا وزيدي دوازدا فيتو عجيد مجلس الأمن دا بكار آنينا پشتگیریا رژیما بشار کریا دوی دما تالی دا گوتا گوت دینا درکتن انو امریکان و روس توزک تفاهم دناوا دا چه بویا سر جارسریا سیاسی دا سوریا دا گرکا نقش الرياوي بشرنجي بي يعني وك هاتي سبارتن اف فايل لروسا جالي امريكانا واتحاد اوروبي ومجلس الامن انجي حميو انتفاي يعني اذا اب دفي تشارشويدا روسيا لباطك زيدت كي فيدمي حم اليا دبيني حم اليا سوري شخوا رجيما بشار وك بردف كي وينا او نادشتغلي انجي خدي بريارد سوريا دا از بيجم حاجت ناكي ليفاغارا كي علي رجيمه بچيكي جمس افسر داناوي تشتكي قلكي بالكيشا وتشتكي مهمه اما بيجم بركي سراكا يعني ارمانجا سركش في سرداني بطيبتي دبي دكتور كل هبتيج هشتنا برا روسيا وامريكا تشيبونن ما بس تاجي ابدا بله افا يا سركا اديجي مثلا سرداناوي الايراني وبغداد وهريما كردستاني وكسي هيزين سركا وجيران سوريا دولتين هرمي بقلكي رولاوا برشعب وديارة وقركا نريني واهبن قركا اريا واهب سر نقش الريا وقوتشي ببي ده وضع سوري ده بيشاوا تبعي لف بكن يعني هاتناوي هرما كردستان يجي هم بوضع سوريا عام وجي قريدايا بتقو معنا مدى وهم جي تايبت بوضع كردستان سوريا وقريدايا وروشا كردي وجارسريا كيشا كردي وقضية كردي ده چارچوا تبعية سوري ده ببچرنگين نقشره ده ويچاوا بي از بيجم گرك دانستان سرويشيد بن برينها وقت سروك مسعود برزاني لقلك جها قوتيا قضية كردي سوريا ده وضع كرد سوريا ده مطرسية ده سروك مسرور برزاني جي سروك حكومتي جي برينها لدوانا كده لدوحة بو از نشاش بمل الجينة ديجي لدوانا الفيدري ده جاري تم مطرسيا خودنا خويا كنسا روشا كردي كردستان سوريا انه نديارة بچرنگي انجي ممكن ازياتي ببينن و بالپشتيا وايا ناف دولتي جي دخوازن زيده ببي جبو هاگر جارة سريا سوري بتوائي نزيك بو كردي جي لقل وينا بريفا بمشي او نابكن اد بيجم سردان
دوێ چارچەوێ دەتیان بله برێز ینی li gorî siyaseta Rûsya Rûsya çiş bo Kurdan pêşa roja Sûriyê de amedekir li gorî narînate wekû te destpêkê te got niha yanî ji destpêka çirşa Sûriyê destwardan Sûriyê de kiriye em bêjin liv û tevgera wê dema dawiyê de zêde bûye li heftêkeştinên wê li gel Amerîka çêbûye çiş bo Kurdan bi taybetî amedekiriye ئێمە حتانی نەها ڕاستەقێنا ji bo qediya Kurdî bes her hal موقف هەلوەستاوێنە دەرحەقا قەدیا کوردی دەت سووریادا ئێمە ئەم دبینن پاکترە ژوان دەولەتێ دی ڕاستەقینە دبێژێ گەرەک مەسەلەن جارێکێ دیتنە دەستایە دانوستاندنێ دە ئا سووری لە سعودیە لە مەتارێ سعودیە لێ دەرێ شاندێرە دبێژێ لاڤرۆف دبێژێ وەزیرە خارجیە بوو دبێژێ قەدیا کوردی قەدیەک سەرەکەیە سووریادا و divê çareser bibe û divê Tirkiye û nîzam jî vê meselê bizanê. Çareseriya qediya Kurdî divê Tirkiye jî bibihîze û bizanê û divê rejima Beşar jî bibihîze û bizanê. Wilo şanda opozisyonê a destaya danûstandinê re dibêje. Wextê Lavrov bêgo kesekî Kurd dozê lê bike vê nadibêje, bêgo muarada dozê lê bike vê nadibêje. Ême dibêjin mewqifek yanî helwesta Rûsî bi nisbet qediya Kurdî Sûriyada pêşketiye. Bi ciddîne dibêjin tim û tim dibêjin Sûriya nû da divê pêkhatî hemû dilê wa cih debe, divê cihê xwe Sûriya de bînin. Rasta negotina qediya Kurdî yek dosê tevî got ew نەخشەڕەیە گۆ ینی ڕاست ینی دانە ئۆپۆزیسیۆنێ و دانە سووریا دەستورە گۆ ئەوانە پێشکێش کردبوو وەک ڕەشپەلکە دەستورێ تێدا بەحسا کووردا کردبوون وەکە ڕێبەبەریکە خۆسەری ئیدارە زاتیە نە ئیدارە زاتیە گۆنها وەکە حکوم زاتی ناولێتکردن سەقافی نزان بەس رووسیاش بەرچ دلێ مرۆ لێرە حەتا دەولەتەکە فێدرالە بەرێ دەستوراوێت دەولەتەکە فێدرالە ئەو دەولەت وەختێ دەستورێ وانە فێدرالی بن و ئەم وەکە کورد دبینن جارەسەریە بنگهین ji kêşê Sûrî bi tevayî re piştî va 10-12 salê ezabet û zehmet û bi nisbet qediya Kurdî Sûriye ev sedê sal ev zêdî bi dihê salaya divê nenaskirinê de ya nêzîkî wê nabe. Reşa Sûriyê yanî di demê derbasbûyê de helwesta Rûsya ne bi vê rengî bû. Ji ber çê niha piştevaniya xwe ji bo doza gelê Kurd li Sûriyê nîşand. Rûsya ji serî heta talî 2015 da supayê xwe bi tevayî tevlû qewaid û teyara û hemû tiştê xwe anî destwerdanê mubasher di Sûriya de dikê rasteqîne. Dozeke wê ya sereke heye rejêma Beşar desthelata Sûrî divê vegerê ser her bosteke xaka Sûrî dûvra bi hevra danûstandinê bikin. Yani armanca wê ya sereke palpiştî û piştgirtina rejêma Beşar e. Em vêne kesek nikarê inkar bikir berber çavaya û bê fedî û bê ew dibêje lê veger yani heger desthelata Beşar jî vegerê ser xaka Sûrî bi tevayî ne mane cem wînîne û yani destnîşan jî dike an dest pêşxeriya jî pêşkêş dike ino çawa Sûriya wê bimêne ser hev wê çawa xaka Sûrî were yekîtiya Sûrî were parastin ji bin ino gelek proje hene Tirkiye ji alîkî ve Amerîkan ji alîkî ve Tihad Ewropî Hizbullah İran û ewna rasta di hinek mesail de Rusya û İran û Hizbullah daemin û piştgêrin ji rejêma Beşar e. Bes careseriya siyasî de nerîna Rûsî cida ye ji avayê dî. Eva yani hatine kuştinê bikin di ber Beşar de hat Hizbullah û nezema İranî. Evne wek dewleteke sereke wek xwedî vîto di hindirwê Meclisil Emin de dixwaze careserî çêbibe ji ber qezenca wê di careseriya Sûrî de hene. Ev şer berdewam bimêne Rûsya dewleta serekeya gozrarê dibîne. İstiqrar çêbibe Sûriya de استقرارا گو او دبینن سووریا ده چه ببه دوی پیکهاتیه سووری خودی ماف بن
خودی هەبوون بن خودی حضور بێت دەستورە سووریدا مافێوا پاراستی بێ هەگەر نەوا بێ سووریا نامێنێ سەر هەف ینی بەرجەوەندیە رووسی نەت بەردەوامیە شەردەنەت سووریا دەوێت چارەسەری چێ ببێ چارەسەری چێ نابێ گۆ پێکاتی و کوردژی پێکاتی کە سەرەکە لە قومیات دووە کریزا سووریە چ دەمەکێدا بداوی وەرە چارەسەریە سیاسی دەمەکە نێزیکدا ئەم بێژن وەرە دیتن بەێ بەر چاپ تێ خویاکردن بەر چاوات تێ خویاکردن تاڵەمە شەڕ نەمایە شەڕێ گەرم نەمایە سەر خاکا سووری حەمد دەرا ینی ڕاوەستاندنەک هەیە دەوێ ئەف دەولەتێ مەزن و وا خویا دکێ ئەف جواتێ وایە بەردەوام ئەمریکان و ڕووس سەر ئاستێ بلند گەلێکی نێزیک دوێ دەما تالیدا چەندێ جارە هەفتوو دیتنە دەوێ ئەو ببێ رووسیا ئەمریکانجی پشتی بەکشاندنا واژ ئەفغانستانی وەکت بێژی سمعتاوا لێکات باوەری نەما دۆستێوانە نەما باوەریە بواتێنە لە قیایە ئەف باوەری دخوازێ چلۆ بکێ گۆر گۆمان ئەمەدا ئەمریکان نەوەکە ئەفغانستانێ وەرێ بەرچاوی خەلکێ ئەنجی چاودێرە و ئێگۆ خوێندەوانی سیاسی و دەولەتێن زلهێز دۆستێ خوا پشتکی لە عردێت خێ ئەنجی پشتا خۆت دێواوات خۆژێ دوور دکێیانی لە سووریا ناخوازێ بڤی ڕەنگی بێ خوازێ تۆزێکێ تعدیل بکێ دۆستێ وا لەسەر عردێ قەسەدن ینی ئێگۆ بوارە شەڕ دکن وەک ئەوە تەحالفێ و سەرپەرشتیە ئەمریکانە دخوازێ وا بکێ دەستێکی ئانجهەکی دەولەتەکە ئامندا ئامن چێ ڕێکەفتن دناوادە هەبن بە هەنێک تەرتیبات بە هەنێک تشتێ نو دناوانادا ڕووس و ئەمریکان چێبوونە مەلەفێوە فایلێ سووری ولۆ خویادکێ هاتیە سپارتن لە ڕووسا ڕووس دەوێت تۆزەکێ لەزێ بکێت چاوەتکێ دەوێت هەمە ئەطرافا ببینێ حتى معارضێژی ینی نە رووسیانی ڕاستە تەیارێ وێ و سیلاحەوێ و جێشێوێ هەممە بەرەوانیە دبەر نیزاما سووری دەتکێ لێ وەک دەولەتەکە سەرەکە جارەسەریە سیاسی هەمە هەر ئەوە گاڤاتالی و بەرجەوەندیە هەمووە وردە پێکتێن و ئەو دبیانێ رووسیا نەچارە جارەسەریە سیاسی لێ بگەڕێ و ببینێ دکودێ و وەکت عەرەب بێژن ئەقەل دەڕەر پێدەرکەوێ بەس ئەم ژبیر نەکن ئەرمانجاوەیە سەرەکار جێمە بەشار و دەولەتە سووری وەکە خاک بمێنێ سەر هەفتوو یەک پارچە جارێ وەختەی گەفا دخۆن ئانجی ینی پشتا خۆت دنە ترکە ئەزیەتێ دگهێنن گەفا دخۆن ترک لە قوواتی فەردن قەسە دووانە بە ئارمانجێکیە ئەرمانجاوێ ئەسکارم وە بهێلم دەبێ گورادە هەگەر هون تشتێک و ئەم دبێژن هون بیامە نەکن کەرەمکن هەرن ڕوو بکەونە ڕوێ ترکادە تر گەفال و خۆن و سەر سینۆرێوانە 2000 کیلۆمترە کارن ئەزیەتێ بگێنەوە ئەو نابکن ینی بە بەهانێوانە تژنە و زەحفە ناو نابکن بەرێیەکێ ئەدبێژم رووسیا وەک نەچاریژی وەک دەولەتەکە خۆدی فایل کەتە دەستێ وێنادە وێ بلەز بگەڕێ چاوە چارەسەریە ببینێش بەرێیەکێ هاتنا بەغدانۆف ژیت کەوێ بێ چارچەوێدا زۆر سپاس بۆی میوانێمە برێز جدعان علی ئەندامی دەستی ڕەوشکاریە پەدەکەسی ڕوت میوانی مەبوو سەروێ بابەتێ گەلێکی سپاسیەتت بکەم تەماشەوانن برێز یەکسەر زێ بچم جەمە میوانی خۆ برێز خەبات سینۆ چالاکوانی سیاسی داکۆ ئەز لەگەل وی دەرباسبوونە 7 ساڵان لەسەر شەهیدبوونە خەباتکاری کورد عەبدولکەریم محمود لەسەر دەستێ رێژیما ئەسەد کۆتۆپێژ بکەم خێرهاتناتت بکەم برێز خەبات دەستپێکێ مێڤەگەرن دەستپێکێ ئەگەر تژمەر بێژە بە چ شێوەیەکی بە چ ڕەنگی خەباتکاری کورد عەبدولکەریم محمود لەسەر دەستێ رێژیما ئەسەد هاتە بنچافکردن گرتن کەرەم بک و لە کوی دەرێ بوو دەمە هات بنچافکردن سەر چاوە باشه إبارة وخير إبارة تماشفانة تبدأ وقت في ملاحظات بتشوك هي خبات سمو من خبات سينو بله ببورة بله بعضي المازد حزار وجه عول از شيكو هات قرتن او از حبسي دبوم از جمع سياسي قرتي بوم دماغو از دركتم حواله ما هاتن جمع گو کا بعضي الماز روشاوي چي مگو هايم جتن بعضي الماز چه مسلاوي گو او جهادي قرتن او حواله مصلح محمد و تسكيده زور ابا هاتبون قرتن
وشاغي خدي وقت بقي ولو قدرامه وبشي سيريا جات هاتم قرتن لبرفروكا شامي از شوم جمع من عسكري از باشمان بشري از جهاش محبسة عدرا مبرسين برسيغو بافي الماز لفره او مصلح لورمو شاغي حوالي مصلح محمد بافي اديب ما هفدوديت بشتي حفتيكي لويدا ازمان حفصة عدرا ما هفدوديت بس وجه لوجه ملقى هفدو نبون رو لما بش درابر هفدوديت دما مثلا استراحة خوانا اود بچا مهجعه خو سرتقتي هفالني خودش باكار ما هفدوديت جارات توري ام نزيكي هفدوبون اورتام بلكي متروك هبو متروني بك هبو بيتر امني كاري ما هفدودي تاج بر هر يك جمد جناح كي دبو براسي بافي الماز حزار احمد قراي بظلم سكنجك قلك دي تبو تهمني خصم ستويوان سكراوان تشتني نكربون ونا كسي كرد الشامي كربو ابدا اطلاقا وشاغي او تشتنابون جي چطومت اراسي بلد التهمت او يكجي قال لك هبون مسألة سياسية ومسألة افقشتي ام كهرم بيبچوك الجور جماعة في الميك سريمة تاعي دسكنجيده بس تهمت التوري جرام ستيوان فكربون او بافي اديبو وهفال كيتني او جي زور افابو او جي رحمه خديده او جي شهيد كد من تعذيبته جوان تهمت توان كولانا خندقه كيج زور افا حياه قسري جبو اغتيال بشار الاسد افيكش تهمت ابو برحمتي بخوش مرغوتي تهمتك ناكف سريع براسينا كف سريع ادبين بلكي تشوبون وتصوير جي كربون بشي فقريا من جوان ريوان دابون قلتو تشتك ناف دارات هناك وقت بي قل ما قل هبون قلتو اف خندق وكولاي هنا باش نقصر زور افا بكين قصر جبو اغتيال بشار الاسد يعني تهمتني ناكف سريع وهلبت دبن تعذيبه دبن سكنجيت جدي هلن مراه اعتراف فكر تشتي او دخوازن ازيك جوان كسا تشتي او دخوازن از بي اعتراف كم كيف اخو بله بريز خبات تقوت بقلك تومتان هات بن شافكرن خبات كاري كرد عبد الكريم محمود يعني لقول أخفتنا تا فكولين لقلبي نهات كرن يكسر هات زندان كرن بوي زندان عدرا بله نانا او ما دفرعاد ما باش ما بو قتياس شو عدرا او ما هكوان دمه هيوان قد يابو هاتبون عدرا تحقيق بوان هاتبو كرن باش بن سكنجيد مابون لتهمتي لوان رجوان قلتبو وافكري اعتراف كربون تبن ضغطيت اعتراف كربون قلتبو هلي مكريه باش تعامل لقلوان دي زنداني دا تشاوابو اگر تشما بحث تعامل براسي از كارم بيج طبعا از نبوي ربوم جبر او لجيكي قرتيبو از لفرق نيبو لقور آقاهي دغور آگاهیان me دبراگو او یلما باوی الماس ته دبو سکنجک گلکی زور بوله جبرگو خورتک جموان هات جمه پشتی باوی الماس هاتبو عدرا پشتی وی خود دما و از گهاشم عدرا او هات جمه او علمه خورتک می دورد هات کشتن جیانی حیاگو زیت کلاندن دقجلاندن ام بکردید بین دقجلاندن و برا سرواندتان لایلون سرواندت حلاندن كهرباش خوفيا وقت بيج حياس بي تشتينا يسر بالا كسي افذكرن طريقات تعذيبه هي وقلتي بيس بوبشتاما بيدش كنادن طبعا ام اف بنكرن جهد قلت كرسيا الماني دوي كرسيا الماني دي يعني سريسه دي نودو بيج ايد كتوي كرسيا الماني بيبشتاي بشكسات مال عرضي حياه دمرد بالنقاد چند سالان دزندان ما حتی کوجیان خواهج دستا بابي الماس دماغو أصدقاء يبوم د 2013 هيبا 12 هيبا 11 أمتر دبون العذراء وشاغي سال وما هكوية بين قديابو سالك بقديابو جبرقو از نا أبورة 6 مهي 7 مهي قديابو 6 7 مهي بابي الماس قديابو جبرقو از مهاش شهات مقرتن جرا عوج أم سياسي بشتي مبده بازار جاب مهكي أو هاتبو قرتن وبشتي أزركتم شو هيفاد وازاد 26 هيفاد وازاد أزركتم أو مال الدومة بشتي بصال كمي ساكي يازده هيفا أمري خودك يعني أو أفيا كم جاربو دماكوهات بن شافكرن جالي رجيم أسد بريان هانا هاتبو قرتن خود بريانها از بيجي نزانم بس هر وقت مشتك هاتبو شاندش تحقيق روج دام سندنير بري شورشي بس دما شورشي ديد هات قرتن شو يعني زحمت وشنسي قالتي كان بقول رولا وي بكن بريس خبات بيغمان رولا كوي كارو خبات وي دقلك وران هبو هم سياسي هم جواكي هم چاندو هنري ده اگر تمر بحثا رولا وي كارو خبات وي تبك بقشتي هلبت و بيغمان
حوجناکان بینن زمان جبرگو خلکی زور آوا و رکنی تفد باوی الماز ناسن و زانی و بچرول رادبه چکاری دکید واره جواکی ده واره سیاسی ده وقتا گو دحمت تشتیده حیا آلیکاریه ذكرن ما دام سنبن هدور ذكر وشاغي علي كاريت حالة مسألة أبوري ذكر بعضي المز حزار أحمد قرايب مسألة أختي أو تسبيك عشورة شيبو تهجير شيبو جحمس ووكيدوش دفريد علي كاريا خلكي ذكر خانيش خلكي دائما عندن بهر أواي هر شيء بيكاريبو ذكر بعضي المز أفتش طبعا ناس بيجم خلكي زورافات تفدي زانن وخلكي رخندين جيباج ناس. بله. زور سپاسش بوی طالقوانی سیاسی بریز خبات سمو تیرو میوانی مبولی سربی بابت گلکی سپاسیاتت که زور سپاس. مالباتا هر دو ولاتین بنچافکرین بناوی مروان صالح و مصطفى صالح داخویان یک بلاف کرن تیده دبیجک و پککی بریا بهتر جمعه که مروان صالح و مصطفى صالح بنچافکرنه دی زندانی ده راستی اشکنجدانی هاتنه کوب الکتریک و زیتا کلیده دی زندان ارمیلان و قامشلو ده سردست جماره که کادروین پککی هاتنه اشکنجده. چتین پکک ده بنچافکرنا ولاتین روجاوای کردستان ده بردوام وکا هر جار ولاتین کوتین بنچافکرن راستی اشکنجه هوانل سردست چتین پککتین بریا بهترجه دو مهان چتین پکک ولاتین بناوی مروان صالح و مصطفى صالح جه گنده عندی وریه بسر دیرکه و بنچافکرنا او ده زندانی ده با اوایکی هوانا تین اشکنجه دان. مالباتا هر دو ولاتین بنچافکری ده خویان یک بلاف کروتی ده دبیجه کو پکک بریا بهترجه دو مهان مروان صالح و مصطفى صالح بنچافکرنا ده زندان ده راستی اشکنجه دانه هاتنه کو به الکتریک و زیتا کلی ده زندان رمیلان و قامشلو دل سردست جماره کادروین پکک هاتنه اشکنجه دان و جبر اشکنجه دانه هوانا جدماکو هاتنه بنچافکرنو حتی وکه ایرو سه جاران بو نخوشخانه بجار قامشلو یا نشتیمانی هاتنه و گوهاستن. مالباتا مروان صالح و مصطفى صالح ده دخویانی خود نوی کادروین پککین سرپرشتی اشکنجدان دکن اشکره دکه و نویوان اوین. کادرو سرحد خلک بشار عرفه باکوری کردستانیه. کادرو رونک خلک دبره وانیه یا باکوری کردستانی. کادرو رشو خلک بشار قامشلوی روجاوی کردستانیه و برپرسیارت بر بنچاف کرنا زارو کانده. مالباتا بنچافکریان بانگیل رخصتنین مافی مروان و نتوینیه گرتی دکیتا کو بهانه کسوکارین وان ووری بانگیل کنالین را گهاندنه دکی تاکو راستین کریارو بن پیکرنن ریببریا پیدا اشکره بکن. وکا مالبات ده داخویانی خود دبیجه امنزانن مروان صالح و مصطفى صالح ده جیان ده معنویان جی دبن اشکنجه ده جیانا خوش دزدانه. اشکنجدانا ولاتین کرد زندان پیداده به پلان داریشتی تین انجام دان جبر نجاره یکی اف بن پیکرنین هوانه ده زندان پیداده تین انجام دانو بو نمونه امین عیسی العلی کل ریکبتا 22 ماه گلانی ده هات بو بنچاف کرن ده زندان پیداده ده انجام اشکنجدانی ده ریکبتا 28 حزیرانی هاتا کشتن و جانا خوش دزده. و مالباتا امین عیسی العلی دما کوترم امین عیسی ورگرتن و پشتی پشکنینا پزیشکی درکات که امین عیسی العلی دبن اشکنجه ده بهولاوی هات بو شکاندن و خوین بربون انگو نزیف ده سریوی ده رو دابو و به امریکا حسن لپشتا سری هاتیه لیدان و پشتا وی به تمامی بزیتا کلی هاتیه شوطاندن و به موسی انگو شفره روی وی هاتیه برینو دستی وی به آوا کلی هاتنا شوطاندن و زکی ویجی هات بو کولاندن. و پشتی تاوانا شهید کرنا امین عیسی ده بن اشکنجه ده زندان قصده ده چکدارین پککی جوانکی کرد لباجار کوبانه روش اوه کردستان بناوی محمد سلیمان رواندنو به شیوه کی هوانا اشکنجه کرن. مالباتا محمد سلیمان جار کره گود کو کوریوان محمد سلیمان به اوه کی هوانا هاتا اشکنجه دن هر وها جهن هستیار دل شیوی ده با اوه کلی هاتنا شوطاندن لو ما اجبوین خوشخانه هاتا و گوهستن و روشاویه تندرستی ویدمی گلک خراب بو. بله تماشاوان بریز خوازم آمجا بوی راپورتی بکم وکون هاد راپورتی دهاتیه مالباتین هر دو ولاتین کل سر دستی
چکدارن یا پککی هاتنه بنچافکرون و هاتنه اشکنجدان دزندان وان ده جالیه کادروین پککی و انها دبیجن کمالپرین وان ین شخصی ین فیسبوکه لسر سوشيال ميديا همو هاتنا هكراندن ديارا كو ام بيجن قفلوان هاتنا كرن لو ما بفي شوي داخلن ودبيجن مال برنوان يعني جي بيجن وان هاتنا ين شخصي هاتنا هكراندن ديارا كو قفلوان هاتنا كرن بشيكو مالباتي هردو ولاتين كو زاروكن وان هاتنا بنشاف كرن واشكن جدان جاليه كادروين بككي قف الوان هاتنا كرن بشتي اشكره كرنا وی نوچه جالیه مالباتین هردو ولاتین بنچاف کری. آستا بن پیکرن و تاوانان لدیجی زاروکن روژاوای کردستانی بلندتر دبه روژانه ناوین زاروکن کو جالیه چتین جوانی شورشگر و هاتنه رواندن تینه اشکره کرن تاویکو دو زاروکن کردیم بناوی عیسا محمد عیسا و ایانا ادریس ابراهیم سربست هاتنه بردان لی چرانویسا بدهان جزاروکن کرد ین ددما داویه ده هاتنه رواندن یان ناوین وان اشکربونه ندیاره جبلی ناوین بره سی ناوین نو هاتنه دیار کرن بهابر تماشا بکن. گروپین چکدار لعفرینت کریار و بمپیکرین خدا ین هوانه در مافی کردان دبر دوامن هری داوی رواندنا سی ولاتین دن کوجنک 26 سالی جید ناوانده هنه هاتن رواندن حتی نهاجی چرانوی سوان هدیاره. گروپین چکدارین لعفرین دمینن ده دماداویه ده آستا بمپیکرین و کریارین خوزه ده کریه و به بهانه یا کوپیوندی آوان بری و بری یا پیده یا بری رهبو ولاتین کرد روین و برف جهن ندیار و دبن. رخصنا مافی مروان لعفرینه به بلگر آگهان دهدان سبه چکدارین پولیس آلشکری و چکدارین گروپا سمرقند گرتن سرگنده کفر سفره بسر نفچه جندیر سی و سی ولاتین کرد کوجینک جید ناوان دهه جوی گندی روان دنه ناویوان اوین. عبدالرحمن برمجا 57 سالی، عبدالله خلیل مراد 53 سالی، شامیران خلیل حسن 26 سالی. رخصنا مافی مروان لعفرین اشکرجی کرد که روژا 28 مجداره گروپا چکداریا بناو پولیسا سیویل بسر گند قوطای بسر نفچه بلبلی و گرتن و کتن جماره اکمالین گند و پشکنین کرن. دوالاتین کرد این بناو عبدالرحمن جعفر و مصطفى سیدو بتومتا کو پیوندی وان بری و بریا پیدی رهب و رواندن تانها چارانوی سوان دیاره. اروحال ریکفتا 25 مجداری چکدارین گروپا حمزات ولاتی بناوی عمر حیدر رشید لسر بندا گنده کوکانی رواندن حتی انها چرانوی ساویجی ندیاره. اروها دازانین کد همان روژه ده و تا 25 مجداری چکداران لسر بندا تاخا محمودیه یا عفرینه کسی بناوی عابدی رشید و دیاوی امینا رواندن برف جهکی ندیار و برنو تانهاجی تو آگاهیک لسروان تنیه.
رخصنا مافی مروان لعفرینه بریا چند روژان جی اشکره کربو کلی رکفتا یکی حزیرانا 2019 ده گروپا چکداریا بناوی حمزه ولاتی کردی بناوی سلیمان نوری جعفر جگونده بوزیکا رواند و برب جهکی ندیار و برن بشی 2 سال و نیوان لسر رواندناوی سلیمان نوری جعفر روژا 27 مهید بن اشکنجه ده جالی چکداران و جانخواجی دزدابو. کومتا سلیمان جی به همان شیوهی پشتی 2 سالان جرواندناوی روژا 3 هیوا 5 2021 دبن اشکنجه ده جیانا خواج دزدابو. وکاری خسنی دایا خویا کرن کو گروپا چکداریا بناوی العمشات روژا 25 مجداری گرت سرکونه کشینی مالباتک کرد لنافچایا شیه سفکاتی و گوتنین دور جراوش تیجی آراستهی که سوکار و خودین شینیه کرن. و 5 کس اوجی مسعود مصطفى شیخو، عبدالرحمن مصطفى شیخو، خلیل مصطفى شیخو، عمار سلیمان شیخو، بکر مصطفى رحموکی بون برن باراگهن خوین اولهیه و هر 5 کس راستی لیدان جالی چکداران و هاتن پشتر مسعود شیخو و بکر رحموکی هاتن سربس بردان. پشتی روژکه جگرتنه هر سی کس سندنجی هاتن سربس بردان. پشتر جاره کدن او هر سی کس جالی چکدارین پولیسا لشکری لنافچه راجو رواندن حتی نها چارانوی سوان ندیاره. همان خستنه دا خویا کرن کو گروپا چکدار یا بناوی پولیسا لشکری 6 ولاتین کرد جگونده معمله بتومتا کو پیوندیاوان بری وبریا بری یا پیدی رهبو رواندن تا روژا ایرو چارانوی ساوان ندیاره ناوی وان هر 6 کسانجی اشکرکر اوجی سامي حنان محمد حسن محمد حکیم محمد کولیکو نجیب هالو نشأت کردینه و گوت کو پیشتر او 6 کس دجاران هاتبون رواندن و لهم بربریان هاتبون سربس برزان. لریکفتا 18 مجداری جی لنافچه راجو گروپا چکداریا بناوی لواء سمرقند لگونده کفر سفره هر یک جحنان ابراهیم مواس حجی مراد حجی حسو مسعود عثمان خلو رواندن لهمبر سربس بردان آوان همان گروپان دخوازا فدیه کرنه. روژا 17 مهی گروپین چکدار کسی بناوی سربست بریم یه 42 سالی جگونده معمله یه بسر نافچه راجو و رواند تا روژا ایرو چارانوی ساوینه دیاره. روژا 12 مجداری چکدارین پولیسا آزاد عبدالرحمن حسن و کروی رودی جگونده یالا قوزه بسر نافچه جندرسه لسر ریبنده قوس یا باشار عفرینه هات رواندن و هیجی چارانوی ساوان ندیاره. هروها ده هر 2 روژن 6 و 7 مهابوری پولیسا لشکری هرسی خورتن بناوی مصطفى عدنان شیخ صادق جو باشار عفرینه عبدو احمد علیکو و جوان حکمت سلکو جگونده ایسکا رواندن تانهاجی چارانوی ساوان ندیاره. جدما کو هرما عفرینا روجاوای کردستان کتیه بین کنترول ترکیه و گروپین چکدار ده جوی دمه تا روژا ایرو چکدار بتوای جورین بین پیکرنان در حق ولاتین کردارها دبن بکوتانها تو چار سریک جروف عفرین را وردیتن و اف بین پیکرن ورنا را وستاندن. رخصنا کوبانه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ل ترکیه بروسکه که سرساغی آراستای دکتور شیرین ملا مصطفى عیسی و مالباتا دکتور خدیجه رازی دکتور محمد امین ملا مصطفى عیسی کرد. ده بروسکه ده رخصنا کوبانه و ترکیه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت کو به غمگینیه که گلک ما نوچه اوغرکرنا داویا دکتور محمد امین ملا مصطفى عیسی بهیست. خدیجه رازی یک جه کسایتین نشتیمان پرور بو پشتوان و آلیگری ربازا برزانی نمر بو جه دزداناوی زیانک مزنج بو گلی کرد و بزاوارزگاری خوازا کردی به وی بونه غمگین امخواه به هبش خما و دزانن جه خدای مزن دا خواسکارن جانی خدیجه رازی به بهشتا برین شاد بکه و صبر و آرامی به همو آلیه کی ببخشه. شاندکه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بجداری ده مراسم پیشوازی کرن و گوهستنا ترمی دکتور محمد امین ملا مصطفى بوی روج آوای کردستانی کرد. وقت رخصنا پارتیا دموکراتی کردستان سوریا زاکو و دنیس مهاتنا پیشوازیا دکتور خدیجه رازی و دکتور ایجا کوری مالا ولات پاریس دکتور محمد امین ملا مصطفى مهاتنا پیشوازیاوی بکن و امیر بکن معبر پیشابیره و پیشابیره امیر بکن باجار قامشتو تسلیمی آخر بکن و سپاسیا کسیم بو بغیر آمده بنابه
لجنه مرکزی پارتی دموکراتیک کردستانی سرپرستش مالبات را خازم شتابای ملت کرد خازم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. بخابنی و ابروکا ام الخاله سنوریا کردستان پیشوازیا کسکی اسپور و کسکی مالباتکی ولاد پارز و مالباتکی کردپرور و مالباتکی کو جان خو حمید بک کرداتی دا ولد ارجو دکتور محمد امینه کر سیده امام الله مصطفی جان شاد بتو بخاوی انشالله صاغ بتو و سر مالباتاوی و سر ملت ما همه صاغ بتو و سر پیک وانجک سر خوشی جناب کاک مسعود بارزانی کن و همین ملت خود کن به بیروالیا خمگین مال آوا کرنا حواله ما دکتر محمد امین وکی کسک و بسپورکی شهرزان و جارک منطقه قامشلو و شعبای کردستان. خواجهی شهید نصرالدین برهک لچلاغه و آلیانی انجمن انشمانی کرد لسوریه جوینا خوی آسایی لدارخست روژا یکی برچلیه خواجهی شهید نصرالدین برهک چلاغه و آلیان یا انکسی لنفزگاه خواه لچلاغه جوینا خوی مهانه لدارخسته ده لسر روشار خستنی راپورتن کوجه آلی نفزگاه نکاروبار انجمن خواجهی و شاخان و هاتن پیشکش کرن راوستیان اروهاد جوین ده بحثا روشا آبوری لدبری بتایبتی بردوامی برینا الکتریکو بلندبونا نرخ کلوپلان هاته کرن بشکی دنیه جوین لسر روشا سیاسی و سردان نویزگاه و شاندین انکسی جبوی آلی ناف دولتی دانو ساندرین کردی و گفو فشار لسر مالباتین پیشمرگین روژ جا آلی چکدارین پیده و تینه کرن راوستیان اروها روشا باجار عفرین سریکانی گریسپی و بین پیکرین گروپین چکدار در مافی والاتین وان باجارانده بشکدن جمجارا جوینی بو. یکیتیا نویسکارین کردستان سوریا شاخی قامشلو سمیناره که دبن ناو نشاناتون دو تجیه لدجی جنه لدارخستی رو دمجمر چاری عصره یکیتیا نویسکارین کردستان سوریا شاخی قامشلو لنویسگاه خواه سمیناره که درباری تندو تجیه لدجی جنه لدارخست سمینار جالیه هر یک جی دکتور آزاد داعلی نسرین حسین سلام سلیمان نایف چبیر و شمس عنتر هاتنا پیشکش کرد. وأزام بيقولوا بوي وقفي كنوك اللي يجي شرع كردي دبي ماجني ما في وقت هاستندية كاني أمي جمعية زلامة تشكن أمي كان ما في زلامة بخازن اللي براسي أم نبوي رنجي أكاديمي لسر ما في جني أمروناني قصدك كان برسي مهان يقولوا أم دخازن جوان بناسن بكاني نرينا وان تشيس حتى تشار برسي بله تماشاوان بریز و یکم دیگه جنداویان و چین خبری بداوی هاتنه جارا کدن یه سرمه چند بیراود بین سروکی حکومت هریما کردستان و شانده تایبت سروکی روسیا پرسا کردی لسوریه گوتو بیش کرن ایرو 7 سال لسر شهید بونا خباتکار کرد عبدالکریم محمود لسر دست رژیم سوریه در باز دبن استابن پیکرین و تاوانان لدجی زاروکن روجاوای کردستان بلندتر دبه روجانه ناوین زاروکن کوجالی چتین جوان شورشگر هاتن رواندن تینه اشکره کرن چکدارین پکک دولاتین باجار دیریک بنچاف کرنه و بهوانه اشکنجه کرنه به آلیکاریاتی مارکه گشتن و چند جواره حتی پیشکش کردن حتی بولتنه کردن ببینید خیر و خوشی دار شد.